Echubal tetstenam kusal. Tu tan shelalu tenam kusal. Kushkukoshiat. Shamal kutatin utechune. At visual utechubal utenam kusal. Sheikh isesa ayu ishin. Atil tukahe o echubal nitechubename. Tash malu techune. At qoliyuel anat koshnichek tishol. Uts ach nivi qabi. Azmal o echubal ibokol tukusal au potbol. Kota sumi malok tuvi shan tuch chem sachil imol paich tuch ich. Ko qiltah kam echivet uhupula echubal sa. Kusah nipen qubinah neni choksi esatsasar o echubal. Ushep tuch bikaol ni molisi. Nikale estatikop entozots. Chalchiti trun kutit intatsik ni topone. Tan sahisi komaltao. Ech tachabanchiti hei shaman havi hukula potbol. Ushiv neni chokvisha nahach utozots. Achni cha oturul ech hukusa elga. Echat koshor olivatse. Ni chokban la aranches tetskoli achbe balla potbol. Ni talushiv asvachitik ulivet potbol. Ni kuchke oli yuel tuchkoli kamba ni sansa ti ivete. A Sa Ixil Kumpait Sachil Tsepait Aranches Sage Tuchvisha Ni tektoksi shamal tuchsa Asha ni antuchu tishin tuchutsa usni pultisauta Techalte ki pulte ech ni takko putishin utsnik awko putsa ni chia i pultu mukul ech ni tiqelul ni chiutisa ni chai
chetuka. Kap ni cha obishan ni hitsu echsateki botpoli. Atushi ni quntisa biqota tiqab lana alquntubani. Toshwa ni teki botboli bi botbol usin toxicoch kuno ni 20. Kaba ni tekipultisauta mukul ni tatsmi echtechali hukul selka. Toba ni tektahko bibotbol as techal tekipultuta echnichiaun mukte. Bajpa ni tsasa bipech bishamal utsni olvisachi. Echni mochiche tuka. Tul koshnitsa avi botbol. Kuchpa ni vetitsare echtek ni hachvi botbol. Viat kosh vika. Vihoshim sachil ich uts aimol aranches tul koshni tuk aikati. Achme bachito botbol si valiutenan Cotzal. Qué delicioso es el boshbol, riqueza gastronómica de San Juan Cotzal. Umalu tumbal mitaka erujes le balyolbal kuikumam Ixil.